good to come here. Very nice sunset. The beach and the water. Very beautiful. Halo, selamat siang. Hari ini kita dari Go Nias membawa tamu dari Hongkong sebanyak 12 orang. Jadi tamu-tamu kita ini akan berada di sini selama 3 hari 2 malam untuk menikmati pesona indahnya Pulau Nias. Ya, kita akan makan di rumah makan khas Nias.到对面的岛上去哦。Bye bye. Dari pinggir pantai Tureloto butuh waktu sekitar 10 menit hingga sampai di Pulau Pasir. Yo, you're welcome. Found the one you should never give her up. I think it's the way life changes when in love, yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see, yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one, yeah, yeah. We should never let go, so tell me who you love, baby. Take a moment to unwind, fix yourself and realign yourself with the world, baby. Breathe slow, baby. Yeah, ready. Wish
你在家里做好没有？那个帽子也放在里面。Today is last day for Nias. Yes, so here is very beautiful. The sea and the sunset. I like it. Okay. We will come back soon. Ya ini dua hari ya. Jadi makanannya jadi sama jalan-jalan ini ya, jalan bagus sekali, orangnya bisa enjoy sekali, lagi satu grup semua senang sekali ya, sabar dan bagus ya. 行程很好，对，导游很好，导游这样的。 Java 沙发很好，吃的很好，不错，很满意，谢谢你们。行程很好，导游很好，酒店也热水，有这个也很干净，我们是比较满意的了。这间公司还有这个。 各方面嘛，都比较很热情的这个导游，我们很满意了。